Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Hey, namuntlha of course hi tela mahungu yo vava swinene. Hambi ni to mahungu yo biha or yo vava. Hey, a swi tshamisekanga at all. So of course the close sources ti ni textini vhele loko Master T album yi phohlile. Album ya Hosi Ngoma is the post yi phohlini. Loko swi ni va ni kha ni scroll ka Facebook ni vona ku himpela se yi suke kusuka because ni vona vahlawu va kha va tsala va ku ayi mara fit na miyela mi nga ta ku na delela as you can see ni vona ku himpela timhaka ti bihini na vo Charles Malwanga va nga ta sala na vona vhele a swi tiva van'wana va ti-enemies ta Mr Boss hi road thyaka ra thyaka mani vheta na swa ku timhaka ti bihini loko swi te ta ni vheta ni tsutsumani ya ka YouTube ku vhele hi laha ni tshamaka kona just to check hi mpela yi phohlini na so loko ni cheka la ni fika ni kuma ku hi mpela yi phohlini album leyi yi kona on YouTube as you can see ti ri ku post-teriweni ve ri va Vulombe TV i mhaka yo biha swinene so what you need to understand guys loko album yi ta fika ka YouTube you need to know ku already yi distribute-ni ka vanhu loko ni senda ti-message leti ya ku ri khale ngopfu like 1 hour before swi ta posta wo YouTube so already a ni sendele ti-message ku yi phohlini as you can see kwalano so news yi ta fika la already va yi circulate blind mara ni nga vula ku n'wi posta ka YouTube yi nga endli swi wrong ngopfu don't do it Vulombe Inani TV na swi twisa ku yi phohlini mara it will be good if you delete it a swi bohi va yi upload-wini la i mhaka yo va swinene because loko ndzi nga ka Benny Mayengani a swi sungurise sweswiwa and then se mi tlhela mi kuma na tin'wana ti-channel kha ti post sa sweswiya and mi kuma ku la yi fika yi generate more views which means loko se ya huma yi nga fika yi affect-eka and stuff like that ma vona mhaka leyiwa a ni vo Manyangadzi a ni vona va kha va celebrate a nga ta sala ne also posted a link as you can see a ku Mr Post album link himpela la hi swona ka YouTube a ni yi view-wanga la ni ta yi view-a because la vhele la a swi i linked na YouTube or anything hi kona ka swi twa ku himpela yi leakini hi ngo pfula risimu rin'we ntsena vhele as you can hear ma yi twa na se album yi phohlini timhaka ti bihini se I don't know what to say lexi ni nga ta xi vula mina for now I ku lava posta ka YouTube a va swi tshiki vo Vulombe TV you can delete a swo boha ivi khi upload here like the YouTubers a swi bohi mi kha mi upload the album other than that guys swilo swi out of control I mean like guys there's nothing much I can do about it hikuva vanhu se va na yona album like all over Facebook ni kha ni scrolla ni vona ti-post of course to yelana na swona kwalano kha ku tsala ku swi yo phohla like there are so many posts here loko ni kha ni scroll ni kha ni refresha ni kha ni hlangana ti-post to tala swinene vona mhaka leyiwa like unfortunately yi phohlini there's nothing much we can do no hlayisa majomela as you can see road i sele wun'we u nga dyi xifaki na rihlanga so mhaka leyi ya tika yana guys leswi endla ku yi tika kwalano lava kwalano they got it leswi endla ku mhaka leyi tika i ku na Benny Mayengani yi phohlini na Dr Joy Shirimani yi phohlini even then Mr Boss loko se ku phohlile ya Dr Joy Shirimani a tlhela a fika a yingisela live so swi fika swi tikisa nyana like I don't know ma vona swi nga ze swi endla ku na as Master T no wa biased or something like that Xikwembu a xaka va munhu ne hi leswi ngoma swa ba mo ni mitlangu leyi ni byela ku ri swa because na Dr Joy Shirimani vhele a yi phohlini Hosi Ngoma va fika hi tlanga live se ya tika mhaka leyi ya tika mara all I can say ku swi wrong loko yi va yi kha yi posta online ni nga post online va lava nga na yona there's nothing much I can do about it hi ngo va papalata ku va hi uploada online na van'wana hi ta yimela the official one like mina as Master T I won't listen to the songs until ku ze ku huma leya official hi leswi ni nga ta vula swona sweswo for now but in overall mo swo ti-post leti humetelaka laha hi to ntsena ti fambisana na swona wall ya mehe hinkwayo vula leswi swona ku album yi phohlini ende va nyika ti-opinions ta vona va ri a yi bi mara a ni ti ku hi ku ya ha ku phohla already va swi twini ku a yi bi I don't understand I don't understand so ku busy blind unfortunately swi onhakini Hosi Ngoma Mr Post a reads swo tala hi nga swi vula mara swa ha pfuni nchumu hi ku a ni date vhele se a yo cinciwa and stuff like that vana mhaka leyiwa so na hit vo tala vona va kha va kombisa vhele a ni
defense ta Benny and the presidents were understand ku va nge ti support va nge support inani project ya Hosi Ngoma is the boss. So hi leswo loko ku ri a mi nge za subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. hi leyi album info Amnambitsi hi leyi album leyi mi ngo mi yimele Kuracha manango ayite kuracha manango ababulabuli hi vito ra mino wa swi twa vona loko mnandzi wa gomo hewe mnandzi wa gomo 1 December a siyo yebe ayeni